Bakwethu asidibane njalo kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule olamukelayo ngumfundisi uEsindlovu. Ngithanda ukuthi ngingakayikhatshana ngiphinde inombolo zocingo ukuze nxa ufuna ukusithinta ulombuzo kumbe ufuna igwalo iGreat Controversy ngesilungu kumbe impikiswano enkulu uluthole mahala kungela mbadalo. Tshayela inombolo zocingo 0718 44196. Vumani ngamukele abafundisi bethu abasincedisayo ukusichasisela incwadi kaSambulo, yiyo esikhuluma siphakathi kwayo, incwadi emangalisayo, incwadi emnandi elezithembiso, usisiwe obalayo, usisiwe ozwayo lo gcina amazwi alencwadi. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli, siyaxhumana njalo kuzifundo zethu buza iBhayibheli likuphendule okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyathokoza njalo ukuhlangana kuleli iviki ubana sifunde ilizwi likaThixo sikholise ndawonye. Sengathi uNkulunkulu angaqhubekela phambili esivezela imfihlakalo yakhe abe sesiphala amandla okulalela lokuphila lokho esikufunda. Umfundisi OB Mpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi. Kuliviki sikhangela isahluko sesithupha encwadini kaSambulo. Njengensuku zonke sizacela umfundisi uCK Mpofu asibalele amavesi ngalesi sikhathi uvesi 1 sisiyafika kwelika 6. Lawe mlaleli vula iBhayibheli lakho ubale khona lapho. Sibalele mfundisi. Ngiyabonga mfundisi, ngifunda incwadi kaSambulo isahluko sesithupha amavesi ayisithupha akuqala. iBhayibheli lithi lona ke ngase ngibona lapho iwundlu livula olunye lwezimpawu eziyisikhombisa. Ngezwa esinye sezidalwa ezine eziphilayo sisithi ngelizwi elidumayo, woza. Ngakhangela ngabona ibhiza elimhlophe oligadileyo ephethe umtshoko. Wanikwa umqele waphuma engonqobayo lokuyanqoba. Lalapho livula uphawu lwesibili ngezwa isidalwa sesibili sisithi woza. Kwase kuphuma elinye ibhiza elibomvu oligadileyo wavunyelwa ukuqeda ukuthula emhlabeni ukuze abantu babulalane. Wanikwa umhedla omkhulu. Lalapho livula uphawu lwesithathu ngezwa isidalwa sesithathu sisithi woza. Ngakhangela ngabona ibhiza elimnyama oligadileyo ephethe isilinganiso. Ngase ngisizwa kungathi yilizwi phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo lisithi, ingcebethu yamabele iza kuthengwa ngendibilithi ezili10. Lezi ngcebethu ezintathu zebhali ziza kuthengwa ngezindibilithi ezili10, kodwa ungoni amafutha lewayini. Siyabonga. Mfundisi OB nasi indaba enxa ufuna ukuthi uxhumela lapho esithiye khona kuviki elipheleleyo. Siyabonga. Sinanzelele ukuthi iviki elipheleleyo sibonile incwadi kuSambulo 5. Incwadi le ekade inanyekwe ngempawu eziyisikhombisa. uJohane ekhala kuswelakala ongayivula wasethuliswa kwathiwa kukhona ingwenyama yakaJuda enqobileyo ubana ivule lincwadi. Sivezile njalo ukuthi incwadi le imumethe ilifa labangcwele kumbe imumethe icebo losindiso iviki ephelileyo. Ekela ke sichasise ukuthi kungenxa yani incwadi le yayinanyekwe ngempawu eziyisikhombisa. uJohane kungenxa yani wakhetha ukusebenzisa umfanekiso lo onjengalo. Ngensuku zamaRoma ngesikhathi kubhala iBhayibheli babebhala okuthiwa ngamawili. Nxa ubaba eseza kufa wayebhala iwili yakhe. Iwili into endala. Iwili into endala kakhulu. So nxa ubaba lo wayebhala iwili, iwili yayibhalwa ephepheni. Iphepha leli bese ligoqwa nje, ligoqwe nje libe ngathi ngumphongo, libe nje so umqulu, libe ngumqulu. So nxa ibale iwili yayisigoqiwe, kwakusiba labantu abangofakazi. Abayisikhombisa. So abantu laba bebuya bengavumelana kumbe bengabona abafazi ukuthi iwili ibhalwe ngumnikazi.
babe oyedwa angabona ukuthi okay ngumnikazi obhalileyo abe sethatha lapha uphawu abe sevala incwadi kungani signature ukuthi ngiyavuma ngiyafakaza. Owesibili la abuye afake yakhe isignature phana avale, owesithathu la afakaza avale baze benele babe isikhombisa. So iwili le yayi uthi nxa uyikhangile iyabe inanyekiwe ngempawu eziyisikhombisa. Kanti iwili yena kuthiwa yini esiNdebele? Akumbe singathi isifiso kodwa kulula ngathi wili. Abantu kumbe sithi ilifa, ukwabiwa kwelifa. Uyisifiso mayelana lokwabiwa kwelifa. Asikukeleni kuyiwili ngesilungu kuzasiza kube lula ebantwini abaningi. So nxa iwili le yayisibhaliwe umnikazi wayo oyibhalileyo angafa, kwakubizwa ke bonke labana abantu abangofakazi abayisikhombisa. Omunye lomunye uyabuya, owakuqala wayebuya aqhaqhe uphawu lwakhe, owesibili abuye aqhaqhe olwakhe, owesithathu aqhaqhe olwakhe, owesine aqhaqhe, owesihlanu aqhaqhe, owesithupha aqhaqhe, owesikhombisa aqhaqhe. Bangaqhaqha bonke iwili ibe isinjani sivulwa sokubalwa kuphakathi okumele baphiwe ilifa sebenjani sebephiwe. So yiwo ke umnakano uJohane awusebenzisayo la. So engxenye engingakugcizelela lapha ukuthi impawu eziyisikhombisa kayisikho okumunyethwe phakathi kwencwadi. Impawu ezisikhombisa ngezandulela ukuthi izehlakalo ezandulela ukuthi sibone lokho kuphakathi kwani kwencwadi. Ngezinye indlela kumele impawu lezi ziqhaqhwe ukuze incwadi yenziwe njani ibonakala kuphakathi abangcwele sebesidla ilifa labo bani labo. Ngibona ngathi yiyo umumo uJohane abhala elawo engqondweni okumele siuzwise nxa singena kumpawu lezi eziyisikhombisa. Siyabonga mfundisi sikhe akusitshele ngazo lezi mpawu ukuthi zimeleni nxa sizikhangele zimeleni impawu lezi. Engxenye singakafiki khonapho mfundisi, kuhle ukuthi sithi impawu lezi eziyisikhombisa njengomana ke sisitsho ukuthi inamba sikhombisa itsho ukuphelela. So kutsho izigaba ibandla eladlula kuzo kuze kufike isikhathi lapho uJesu azakuza khona ngokwesibili sezosithatha esisekhaya. So yikho lapho kumelwe khona izimpawu lezi eziyisikhombisa. Anje yakhumbula amabandla lawana isikhombisa esidlule kuwo sasiwaqamba ukuthi leli laba khona ngesikhathi lesi kwalandela leli ngesikhathi lesi sagcina ngebandla leLaodikiya eliyilo ibandla lokugcina. So impawu zona lezi lazo eziyisikhombisa zimele izigaba amaKristu abazadlula kuzo andu kubana ke uJesu abuye ngokwesibili. So yiko kumelwe izimpawu lezi eziyisikhombisa zimele izigaba zembali kanye imbali kanye ibandla elidlula kuyo. Siyabonga mfundisi. Sibonani ngeke sedlule lapho kula verse 1 lo 2 uOP uzasincedisa lapho kukhulunywa khona ngophawu lokuqala ngithi ukuthi lumeleni kunjalo. So ngicabangela ukuthi okunye futhi engeke singakuthinta kuthiwa imbali yebandla kumele sigcizelele ukuthi kusukela ekuzeni kwakuqala kukaJesu kusiyafika ekuzeni kwakhe kwani kwesibili. Kulokunye ade ndiza kubuza bafundisi ukuthi kuthiwa woza. Uwoza lo ngowani? Indibala lokuthatha uthatha yilo kanye libala lokuthathekisa ukuthi tshengise ukuthi into ekhona lapha iqhakathekile kakhulu. Ngambona phela esakhula sibukela amabhasikopho emakhaya. Kunjalo. Anti yabilokho ibali number. Iziyefika lapha efika khona ukuthi umuntu alanga. Yawusulanga ukuthi ulale tukwini okuzayo. Kunjalo. Siyabonga. Vele lapha sokusobala mfundisi anje akade besithi woza izidalwa ezine lezihana nanko omunye umsebenzi wazo kade nxa kuqaqwa izimpawu lezi ke zithi woza. Zitshintshane zilandelane kanjalo. Siyabonga. Mfundisi OP usachasisa sasesikugama. Siyabonga. So sikhangela uphawu lwakuqala lapha. Ithi yona iBhayibheli zakhangela uverse ngo2. Ithi yona ngakhangela khonapha phambi kwami kwakulebhiza elimhlophe. Umgadi walo wayephethe umtshoko njalo waphiwa umqhele wasuka ukuyanqoba lokunqoba. So lapha sinanzelele futhi ukuthi imifanekiso le esetshenziswayo la. So eBhayibhelini ungabala sencwadini kaSambulo sike sakuthinta kuSambulo 4 sikhuluma indaba yombala omhlophe ophiwa izingubo ezimhlophe eziphiwa abadala bebandla. Siveza ukuthi umbala lo omhlophe ngokunqoba kumbe ukulunga. So ibhiza leli elimhlophe liveza
isigaba embalini yebandla lapho ibandla elalilunge khona njalo linqoba. Nxa sesikukhangela embalini sibale eBhayibhelini ikakhulu incwadi yemisebenzi. Nxa ubale umsebenzi ngu1, umsebenzi ngu2, umsebenzi ngu3, umsebenzi ngu4, umsebenzi ngu5. Yikho lapho esithola khona ibandla leli elimelelwe lihatshi elimhlophe. Libandla leli elikaJesu labafundi bakhe, ibandla elesikhathi sikaJesu labafundi bakhe. Ibandla ngesikhathi sikaJesu lalinqoba ngenxa yani, ngoba uJesu wayesesekhona labapostoli bakhe babesesekhona besathungamela ibandla. So ngalesi sikhathi ibandla likaNkulunkulu lalisahlambulukile lisiyanqoba. Nxa kukhulunywa ngokunqoba endabeni zevangeli kukhulunywa ngokuphenduka kwabantu. So ibandla leli libandla elaliphenduka, yikho obala ngalo kumsebenzi ngu2 ivesi ngu41 kwaphenduka abantu abangu3000, engelanga eliyi1 kwaphenduka abantu abangu5000, kwaphenduka amaxuku abomama labobaba nxa ubala kumsebenzi chapter ngu4 lo chapter 5. So ibandla leli lalinqoba njalo lemfundiso yebandla yayisahlambulukile lapho ingakangcoliswa izitha zevangeli, bengaxubanisi ezokukholwa bangazo ezombangazwe. Abanye abafundi beBhayibheli bathi obonakala egadele libhiza nguJesu yena ngokwakhe, abanye bathi umtshoko umele iBhayibheli ukunqoba kwelizwi likaNkulunkulu ngaleso sikhathi. So libandla lakuqala okuthiwa yi-early church ngesilungu. Ibandla lakuqala okuthiwa yi-early church, ibandla lalilomfutho livutha evangelini, libandla lalithandana, libandla lalinqoba, libandla lalemfundiso ehlambulukileyo ngoba abapostoli bakaJesu babesaphila behola ibandla. Siyabonga mfundisi CK uPaul wesibili. Siyabonga mfundisi wami. uPaul wesibili lapha silithola encwadini kaSambulo ngu6 ivesi ngelika3 kusiya kwelika4. Sike sayifunda, angizi kuyifunda, kodwa ke ngifuna ukuthi sikhumbuzane kuphela ukuthi ihatshi esilibona lapha sibona ihatshi elinjani, elilombala obomvu. Umbala obomvu ke eBhayibhelini ngiloyisa ukuthi sike sifunde incwadi kaIsaya isahluko sakuqala ivesi ngelika18, Isaiah ngu1 ivesi ngelika18. iBhayibheli lithi lona ke wozani ke siqondisane, itsho inkosi, loba izono zenu zibomvu gebhu ziza kuba mhlophe njengongqwaqwane, loba zibomvu njengegazi ziza kuba mhlophe njengoboya bezimvu. So ke umbala obomvu lapha umele isono. Ngamanye amazwi isigaba lesi sembali ebandla kathesi isono sesiqalisile ukungena ebandleni. So ke yikho sibona kusiba lehatshi elinjani, elibomvu. So ke ungananzelela futhi kule nyuvesi engifuna kubana ke siyifunde lapha etholakala encwadini yemisebenzi isahluko ngesika 20 ivesi ngelika 29 nelika 30. Lawa ngamazwi kampostoli uPaulo kumsebenzi ngu20 ivesi ngelika 29 lo 30. Ithona ke ngiyazi ukuthi emva kokuhamba kwami kuza kungena impisi eziphangayo phakathi kwenu, zingawuhawukeli umhlambi. Laphakathi kwenu kuzavela amadoda akhuluma izinto eziduhisayo ukuze ahuge abafundi ukuba bawalandele. Sesibonile ukuthi hatshi leli limele ukungena kwesono kulesi sigaba sebandla. Sinanzelela ke amazwi kampostoli uPaul lapha ke ubana ngemva kokuhamba kwami utsho imbali kathesi abafundi bonke ababe loJesu abaphile loJesu sebengasekho. Uthi ke kuzangena amadoda abembethe okwezimvu abangawuhawukeli umhlambi besenzela ukuthi bahuge abafundi. Ngamanye amazwi sesibona ke ibandla leli seliqalisa ukungcola, sokungena ke imfundiso ezingayisizo eziqondileyo. Sokungena ke isikhathi lesi yiso isikhathi lapho ukuthi laba behlanganisa inkolo yomhlaba lenkolo kaNkulunkulu baqalisa khona ukuba ngamalungu ebandla. So ke sibona ke even la ngendlela abasebekhonza ngayo, la ngendlela asebegcina ngayo even insuku zokukhonza sokuqalisa kube lomehluko. Uzananzelela ukuthi isigaba lesi saba khona embalini yomhlaba kusukisela ngo100 AD kuze kuyefika ngo328 AD. Kulapho futhi okwaqalisa khona ukugcinwa insuku ezimbili zokuphela kweviki, ngoba iBhayibheli ngesikhathi abafundi bakaJesu belapha emhlabeni loJesu ekhona babekwazi ukuthi usuku lokukhonza yiluphi and kwakugcina usuku olulodwa. Kodwa kwasekuzenzakala ukuthi omunye umbusi owayebusa ngaleso sikhathi owaloyisa ukuthi embusweni wakhe ahlanganise abakhonzi ababekhonza uNkulunkulu lababekhonza ilanga
babe ndawonye kube lokubambana. Wasevuma laye ukuthi abe lilunga lebandla. Wasecela ke ukuthi kugcinwe insuku ezingaki nguConstantine lo esikhuluma ngaye esebhaphathiziwe ke. Kulapho ke kwaqalisa khona ukugcinwa insuku ezimbili zokuphela kweviki, okulusuku lwesikhombisa lweviki losuku lwakuqala lweviki. So uzananzelela ukuthi isigaba lesi esikhuluma ngaso kulapho kwaqalisa khona ukungena imfundiso engayisiyo ehlambulukileyo, imfundiso eyayikhona elizweni likaNkulunkulu. Yiso isigaba lesi esimelwe lihatshi elibomvu. Ngenye indlela mfundisi ihatshi elibomvu ngesilungu ngokuthiwa yi-compromise. Ile corruption. Yi-corruption. Yeah. Kwasokungena khona kokubili kulesi sigaba. Ukuxubanisa. Ukuxubanisa lokungcola. Nje singananzelela ibandla lakuqala leliyana lapho uJesu ayekhona labafundi bakhe lalihlambulukile. Kodwa ke kwasokuqalisa ke kuba le-compromise, le-corruption, sokuguqulwa lokhu lalokhu yana ke. Yiso isigaba lesi esikuso lesi. Siyabonga mfundisi OP. Mhlawumbe khonapho ngingagcizelela futhi ukuthi indaba le ungayilonda kuhle kuhle. Iyasitshengisa futhi le ndlela yokusebenza ukaSathane. uSathane kabuyi le mfundiso yamanga kawani ahlabuye esegcekeni. Ungena mbijana esindebeleni kuthiwa impethu ingena ngenxeba. So ungananzelela indlela i-compromise kumbe ukuyekethiso kwangena ngakho akubuyanga kawani kwahle kwabasegcekeni. Kwabuya kucachile kulokho kukhula kwaze kwaba segcekeni. So ezimpilweni zethu kuhle ukuthi kunanzelele khonokho. Omunye umuntu uyabe cabanga ukuthi hayi ngiyenza isona esikhulu yiko lapho engizawa khona. Kodwa khonokho kuyinto okuncane ovumela ukuthi ukwenze. uSathane uyabe lokho ekukhulisa uze wenza into la eza kumangalisa ngelinye ilanga. So okungcono ukuthi vele umuntu angavumi ukuthatha inyathelo lakuqala elokuyekethisa ukwenza ukuthi avikeleke. Yikho esikufundayo futhi lapho kunye nxa sikulandelela kuhle lokho. Mfundisi nxa ukhuluma kanjalo ngikhumbula amanye amazwi athi isikepe sicilisa ngokuyisikhalo okuncane. Kunjalo. Yikho kungenisa amanzi ngaphansi kwesikepe. Kunjalo. Kuze kusitshonise phansi. Kunjalo. Akudingi isikhalo esikhulu kodwa isikhalo esincane. Kunjalo. Oqaphela isikhalo esincane. Isikhalo esincane. Kunjalo. Ake sikhangeleni uphawu lwesithathu. Uphawu lwesithathu lumeleni belutshoni. Siyabonga lokho siyehlala laphana indaba. Khathe sikhangela uvesi ngu5 lo6. Ithi yona lapha kwathi iwundlu livula uphawu lwesithathu. Ngezwa isidalwa sesithathu esiphilayo sisithi, "Woza." Ngakhangela khonapho phambi kwami kwakulebhiza elimnyama. Umgadi walo wayephethe isikali sokulinganisa. Ngase ngisizwa okwakungathi ilizwi phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo lisithi, "Ikilogramu elilodwa lamabele umholo wosuku, lamakilogramu amathathu ebhali umholo wosuku, njalo ungoni amafutha lewayini." So iluphawu lwesithathu lolo. Engxenye ngingakachasisi lapha okunye ebemfithi sikuthinte ephawini lwesibili. Ngophawu lwesibili futhi yikho kwaqalisa khona indaba okwakhwela khona indaba yokubulawa kwabantwana bakaNkulunkulu njalo ababezama ukumela iqiniso khona phansi. Yikho kwakhula khona indaba persecution. So lapha sesisephawini olwesithathu sinazele kuqalise kumhlophe kwaba bomvu. Khathe sokunjani sokumnyama. Ibandla liqalise lihlambulukile kwayekethiswa khathesi sokulomnyama ebandleni. So uSathane lokho engenisa imfundiso yakhe yamanga. So izikhathi lesi yisikhathi lapho kwangena khona umnyama ebandleni. Embalini yebandla ke sikhangela ukuthi kungaba isikhathi esisukela ku323 AD siya ku538 AD. Lapha kwenzakalani lapha yikho esibona khona ebandleni kusiba lemizamo yokuhlanganisa ezepolitiki lezokukhonza. Ibandla lafuna ukuthi lifake umthetho lisebenzisa uhulumende ukwenzela ukuthi ababengalandeli lo mthetho babotshwe nguhulumende kumbe babulawe. Isikhathi lesi kulezinto ezimbalwa lapha ezisitshengisa okwakusenzakala ngesikhathi lesi. Kuthiwa kwabonakala owayethwele isikali lapha esokulinganisa. Kwezwakala ilizwi lisithi ikilogramu engqoloyi kuthiwa umholo wosuku. Ngesikhathi lesi umuntu wayesebenza wayehola okuthiwa yi1 dinari. Idinari leyi nxa kwakule
kule nala idinari eyodwa yayithenga izilinganiso ezingu-24 ezeweight. Yikho kwakujwayelekile khonokho nxa kulesivuno esihle. But ungakhangela lapha eBhayibhelini ukhala sokulendlala ngoba kuthiwa idinari eyodwa sithenga ikilogram enjani eyodwa kulokuthi ithenge 24 isithenga ikilogram eyodwa. So kusitshengisela ukuthi nxa ukhangela emhlabeni nxa ulutho lulunengi abantu bakhweza isilinganiso. Kodwa ulutho lungaba lutshwana isilinganiso sinjani siyehla. So lapha iBhayibheli iyasitshela ukuthi isilinganiso sebhali lesewheat sesiyehlisiwe ngesizathu sokuthi kwaso kulutshwana ukuthi kwakuyisikhathi sani esendlala. Kodwa akukhulunywa ngendlala engqoloyi lebhali kodwa ngumfanekiso oveza ukuthi ebandleni lapha kwaba lendlala yelizwi likaNkulunkulu. Yiso ke isikhathi lesi embalini yebandla okwaqalisa ukufihlwa khona iBhayibheli. Labo bantu abafihlelwa khona iBhayibheli basebelalela imfundiso evela kubapriest. Yiso futhi isikhathi lapho abantu abaqalisa khona ukubhadalela ukuthi bathethelele. Okwaqalisa ukuthengiswa khona okuthiwa ngama-indulgences izithupha zentethelelo. Lapho kwakusithi ungawona kwasokumele uhambe uyebhadala. Nxa ufunda futhi embalini kuthiwa ngalesi sikhathi ukuthi ube ngumpriest wawusungakubhadalela imali. Nxa ungaba le mali eningi uhambe uyebhadala kwabanye ukuthi ube ngumpriest babekufaka la nxa ungafanelanga. So kulezinto eziningi ezayenzakalayo lapha ngesikhathi sebhiza elimnyama. Kodwa okukhulu kakhulu yikuthi kwaba lendlala yelizwi. Then abafundi beBhayibheli bathi laphana kuthiwa ungalimazi amafutha lewayini. Bathi bona amafutha lewayini amelele amaKristu aqotho abasala lokho bebambelele eqinisweni likaNkulunkulu abangazange bavume ukuyekethisa ngokulandela imfundiso zobumnyama imfundiso zamanga. Ngingakayi kusikhe mfundisi ikakhulu le ndaba ogcina ngayo ukuthi uNkulunkulu sakukhuluma lapha uhlale labantu kakhulu kakaze aswela abantu kunjani kade ngitshela omunye sithi hayi uNkulunkulu engaqalisa uswela abantu kakhulu singamangala ukuthi seswela abantu kulabantu abahlala beyinsali ukuthi la nxa umhlaba uhlamuka ungakukhangela nje eBhayibhelini lonke usuka kuGenesis uzefika kuSambulo izikhathi zonke uNkulunkulu kaphelelwa ngabantu asweli bantu ngaze kube mnyama njani. Umbuzo oyabukhona kuphela ukuthi abasele bethembele yini nguwe yini kodwa abantu abathembekileyo bahlala bekhona. Khonapho kungithathekisayo mfundisi ukuthi angithi uElijah lwana uthi sokusele mina ngethu kunjani Elijah kunjani uthi ngile 7,000 kunjani inkulungwane eziyisikhombisa engezingazange kunjani. So ngizama ukugcizelela okutshoyo ukuthi uNkulunkulu uhlala elabantu kunjani. Kodwa mbona ngazathi kulo mlando omkhulu kubalaleli ukuthi kabazifundele iBhayibheli kumqoka lokho indlalo okhulume ngayo. Ngiyakhumbula sisakhula kule verse lawo sikhe lapha ngabona ngoAmos othi kuzaba lendlala chapter 8 kuzaba lendlala elizweni. Kade siyakhuluma iBhayibheli lapha noma uhamba emoteni yakho ngalilalela nxa ujonda ukubala ulizwe kuseselenala kodwa kungaba lenala abantu abalandaba lamabili abanye bayachitha kunjani. Singathini ukugqugquzela abalaleli ukuthi nansi nala elizwe bafundisi bangayiyekeli bangadlalisa amabele ngoba indlala iyeza. Omunye bekhuluma lami izolo esithena indlala le angithi esilayo lapha iphosi 30 Southern Africa yonke. Yebo. Angazi kwezindawo zeAfrica kodwa lapha imganga wonke esithi ingasiphinda lonyaka kasikwazi ukuza kwenzakala. Ukuthi ngoba komile khumbula omunye umnyaka amadonka ayecuba. Ukhuluma mfundisi indlala ilizwi likaNkulunkulu linala kunjalo. Singathini kubalaleli kubagqugquzela ukuthi kwake kwenzakala ukuthi ilizwi likaNkulunkulu laba indlala ebantwini. Lakhathesi nyawaza amanye amazwe lapho kunzima khona iBhayibheli lakho ngikhumbula umuntu esekwelinye ilizwe ukuliveza kunjani bayacinga empahleni zakho bangabona iBhayibheli uphakathi kohluka kunjani. Thina lapha sile nala amazwe amaningi sile nala kakhulu eZimbabwe sile nala yelizwe. Singathini kubalaleli? Siyabonga mfundisi. Esingakutsho ngempawu lezi ezintathu ezivuliweyo kuze kufike kulesi sigaba. Sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uyavumela izigaba ezithile empilweni ukuthi zibe khona. Kodwa akusoze kuhlale kunjalo. Yikho kumele sikunanzelele khonokho. Okwesibili
wena ungakhethi ukuba sohlangothini olungayisilo kakuthi ukuthi bonke abantu bazakwenza khona lokho bakhona bazasala benjani beyinsali bethembekile kodwa okuqhakathekileyo ke ukuthi izikhathi lezi ungakhangela ikakhulu kithi la sikhululekile ukuthi ilizwi likaNkulunkulu silifunde ngitsho la ngasiphi isikhathi lamaBhayibheli lawa kwezinye indawo siwaphiwa singawabhadaleli lutho yisi isikhathi kumele sifunde ngoba isikhathi lesi sokufunda sikhululekile babe kwenza kodwa ke sifika kulolu phawu lwesithathu lolo babe ngaselawa amathuba okufunda ilizwi likaNkulunkulu so ke siselawa amathuba kade asiligagadleleni ilizwi likaNkulunkulu silithande silifunde futhi lisiguqule indlela esiphila ngayo singakwenza khona lokho sizatholakala siphakathi kwabazinsali ababe begcina lokho kufunwa nguNkulunkulu. Ngiyabonga mfundisi ungathini Opi? Mina ngicabanga ukuthi singafunda empilweni kaJosefa eseGibhite. Kuthiwa kwaba leminyaka yenala engu7 leminyaka yendlala engu7 so empilweni vele kuleminyaka yenala leminyaka yendlala so umuntu ohlakaniphileyo kagcine ukudla ngesikhathi senala khathesi sisesikhathini senala yelizwi likaNkulunkulu ngoba ligcwele indawo yonke kathi unganjani ukuthi ngithathe amathuba uthatha amathuba mlaleli uwasebenzise ngokufunda ilizwi likaNkulunkulu lihlale futhi engqondweni ngoba iyeza iminyaka yendlala lungiselela iminyaka yendlala ngesikhathi senala ngokufunda ilizwi likaThixo ugxile kulo liza kuncedisa ngesikhathi sendlala. Bafundisi siyabonga abalaleli iyeza indlala liqiniso nxa kuyinala uyabona ngani liphupho ukuthi indlala iyeza ukuthi izabuya nanti ilizwi likaNkulunkulu kasilifundeni. Ngithanda ukuthi ngikhuthaze njalo ngiphinde ngalolu gwalo umfundisi ngoba abafundisi bakuthintile okuningi khona lapha kuthiwa iBhayibheli laselingasatholakali kusokuthengwa ukusindiswa lenguquko yosuku lokukhonza khona lokho kukhulunywa la kubhaliwe ezincwadini funda zifundele lithini iBhayibheli buza iBhayibheli likuphendule nxa sifunda iBhayibheli imbali yasincedisa ukugcizelela okutshiwo liBhayibheli. Ugwalo iGreat Controversy kasiluthengisi sikunika mahala ukuthi uzibalele ithuba lisavuma kulokuthula ungaguli ungekho esibhedlela ungalahlekelwa ngeappetite usaziphilele funda ilizwi likaNkulunkulu ngesikhathi senala ngoba indlala iyeza. Ngilifisela okuhle lapho lisizwa likhona inkosi liphathise uNkulunkulu abe lani alisize lidle ilizwi ngokuthi Jesu thena umuntu uyaye kuphila ngesinkwa kuphela kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Nkosi ayikugcine sidibane njalo isikhathi esifana nayo endaweni efana nayo. Siyabonga.